Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo Kinshasa yasabye Perezida Kagame guteka ingabo z'umutwe wa M23 kureka gukomeza intambara uhanga y'ibintu n'ingabo za leta ya Kongo. Perezida Tshisekedi yabisabye Buruseli mu Bubiligi aho na Perezida Paul Kagame bitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu y'uko isi yarushaho kwegerana no gukemura ibibazo bitandukanye bishingiye ku bukungu. Inama yabaye mu gihe hashize imyaka hafi n'ingabo za leta ya Kongo zihangaye mu ntambara y'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu. Kinshasa ishinja u Rwanda ko ari rwo ruha ubufasha uriya mutwe kuri ubugenzura ibice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo by'umwihariko ku mijyi ya Goma na Bukavu. Gusa ariko inshuro nyinshi rwakunze guhakana gufasha uriya mutwe. Perezida Tshisekedi ubwo yagezaga ijambo ku bitabiriye iriya nama izwi nka Global Gateway Forum 2025 yavuze ko kuva yaza ku butegetsi atigeze rimwe agaragaza imyitwarire yo kuba yajya mu ntambara n'u Rwanda, Uganda cyangwa se undi muturanyi we wese mu ikene igihugu cye kigeze kugira, nubwo inshuro zirenze imwe yumvikanye avuga ko azatera u Rwanda agakuraho ubutegetsi bwarwo. Yabwiye Perezida Paul Kagame ati uyu munsi turi muri ibi bibazo ariko nitwe babiri twenyine dushobora guhagarika iri tutumba. Tshisekedi yavuze ko umwaka ushize u Rwanda na Kongo bifashe kubona Perezida Joel Rusengora muri iki gihugu mu muryango wa Afurika yunze ubumwe byari bigeze ku kigero cya 25% cyo kugera ku mahoro arambye. Gusa birangira Perezida Kagame atitabira inama yagombaga gusinyirwa amasezerano y'amahoro. Yavuze ko nubwo byabayeho ntari rarenga kuba hari icyakorwa, asaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kumufasha kumvisha M23 agomba guhagarika intambara. Ati ntari rarenga ngo ibintu byakorwa neza, nifashishije nk'umuhamya w'uko mbahaye ikiganza nyikuba Perezida kugira ngo tugere ku mahoro. Birasaba ko mutiyeka ingabo za M23 zishyikiwe n'igihugu cyanyu guhagarika ubu bushyamirane bwamaze gutera impfu zihagije. Tshisekedi yavuze ko amakimbirane muri Kongo amaze imyaka myinshi ahitana ubuzima bw'abarirwa muri za miliyoni. Yavuze ko igihe kiza kugira ngo hagarare abantu berekeza amaso ku mahoro ndetse n'iterambere. Yunzemo ko gahunda yo gukomeza gusubira u Rwanda ibintu yari afite yihagaritse kugeza igihe azabonera igisubizo cya Perezida Paul Kagame. Hanyuma kandi mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane tariki 9 Ukwakira, ingabo za Kongo zongeye gukoresha indege zibasira ikiraro cya Minjenje kiri hagati ya teritwari za Walikale na Masisi muri Kivu Amajyaruguru. Ni ku nshuro ya gatatu ibikorwa remezo biri kubakwa na M23 byibasiwe. Bivuga ko ishishikajwe no kubyubaka kugira ngo ubone binyuze ibikoresho byabo biremereye byerekeza i Walikale nk'uko amakuru agera mu kinyamakuru Actualité bivuga ngo drone yanyuze hejuru y'ikirere cya Pinga yashenye ikiraro, imirimo yo kucyubaka yendaga kurangira. Aya makuru yemejwe n'abashinzwe umutekano muri Pinga na Walikale bavuga ko ikiraro cya Minjenje kibakwaga hifashishijwe imigozi n'imbaho kugira ngo kinyureho imodoka. Isenywa ry'icyo kiraro cy'ingenzi ku rujya n'uruza muri Axe ya Karemi Pinga ngo ni igihombo gikomeye ku nkeke za M23 zakibwaga kugira ngo zambutse intwaro zijya muri Mpeti hagamijwe bitera umujyi wa Pinga. Igisirikare cyo mu kirere cya FARDC kirigamba ko ku nshuro ya gatatu cyaburijemo umugambi w'inyeshyamba za M23 nyuma y'ibindi bitero bibiri by'indege zitagira abadereva biheruka byari bigamije kuzibuza kwerekeza muri Pinga. Mu gitondo cyo kuwa kane biravuga ko ibintu bikomeje kuba bibi mu gace gakirije Mpeti ari ibintu bikomeye by'inyeshyamba za M23 ahahindutse isubirano ry'imirwano hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Hagati aho Colonel Yeri Majita Yavu Charire, komanda wa serivisi zishinzwe uburenganzira mboneragihugu gukunda igihugu n'ibikorwa by'imibereho y'ingabo muri FARDC, ntiyumva ukuntu umuntu nka Colonel Nanga utarigeze ukora igisirikare ahantu hamwe azagakangaranya ingabo z'igihugu gikomeye nka Kongo Kinshasa, aho yavuze ko byose biterwa n'ibyitso bizirimo. Ni ubutumwa yatanze mu ijwi rikakaye no gukanga abasirikare bakuru bagenzi be bari bateraniye mu nama bahuje ku itariki 7 kwezi mu mujyi wa Karebe mu ntara ya Tanganyika. Ati Nanga kuva ryari Nanga akora igisirikare, Nanga yakoze ikihe gisirikare? Asubiramo inshuro ebyiri abaraho bati nta namwe. Arakomeza ati none se uyu Nanga araza n'abasirikare arimo gukanga igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'ikinyamwuga, igisirikare cy'igihugu cyigenga, igihugu cya Lumumba, igihugu cya Tshisekedi, igihugu cya Mobutu, igihugu cya Chikavita, igihugu cya Chimbangu. Nanga gahagarara akaza n'abantu hamwe gutya abajura bakaza bakabicaza hasi hanyuma namwe mukemera. Uyu musirikare avuganagura kare bwinshi yakomeje agira ati harabagambanyi muri mwe, harabagambanyi bari mukorana na M23, turabizi byagombye gutera isoni, mugomba kurwana. Ndavuze ngo mugomba gukora iki? Abandi bati kurwana. Yakomeje avuga ko bwari bwo butumwa bw'umugaba mukuru w'ingabo. Ati nuvuga ngo sinzarwana bazabukura impuzankano, ntuzongera kuba koloneli uzaba umuturage usanzwe. Niyo mpamvu ugomba kuba umuntu ukunda igihugu mwiza. Ibijyanye no gukunda igihugu ni birebire ntabwo nabirangiza uyu munsi. Yakomeje avuga ko M23 yajizanye ingabo zayo igashyiraho abayobozi b'abanyarwanda, abaza abasirikare bakuru bari bateraniye aho icyo bazaba cyo M23 irimo gufata igihugu. Avuga ko ariyo mpamvu bafite inshingano zo kurwana. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika mazwi igitutu yaba mpuzamahanga no mu gihugu imbere kirembeje ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan muri Tanzania busaba kwerekana Bwana Humphrey Polepole wamunengaga kuri ubu buri irengero. Ibinyamakuru byavuze ko kuwa kane mu rukiko rwa Dar es Salaam haburana ikirego cyatanzwe kimenyereye nka habeas corpus
abanyamategeko basaba ko inzego zose zaba zibitse bwana Polepole uhoze ari ambasaderi muri Cuba zimugaragaza. Humphrey Polepole yaburiwe irengero ku itariki 6 ukwezi kwa 9 mu mujyi wa Dar es Salaam, igikuba gicika ubwo. Imiryango yabo irengera uburenganzira bwa mu gihugu no hanze bamagana iburirwa irengero, bavuga ko ari ukuniga no gushaka kwikiza abantu bose badasingiza ubutegetsi. Umuvandimwe wa nyakwigendera ko yagiye kumureba iyo agasanga inzugi baziciye ndetse n'umuriro bawukubye, kandi ngo hari ikidendezi cy'amaraso cy'uko yabaragiriwe nabi n'inzego z'ubutegetsi. Bwana Polepole yanengaga imitegekere iri mu gihugu, akavuga ko batubahiriza uburenganzira bwa muntu kandi igihugu nta murongo muzima kiriho. Nyina umubyara mu kiganiro BBC yavuze ko ashaka umwana we ndetse ko niba ari na muzima yagaruka akamubona, kandi niba baranamwishe bamuha umurambo bakajya kuwushyingura batari bamujugunya mu nyanja. Uwo mukecuru yavuze ko mu kwezi kwa 7 umwaka umukobwa we nawe yashimuswe bakorerwa iyicarubozo bakamujugunya mu bigunda, akabona hari igisa no gucerekesha umuryango. Bwana Polepole aburiwe irengero muri politiki ya Tanzania kuko bitegura amatora ya perezida mu kwezi kwa 10 mu mpera. Kuva yakwegura ku mwanya wa ambasaderi, Polepole yakundaga kunenga perezida Samia Suluhu Hassan, aribaza icyagendeweho ngo agirwe kandida perezida w'ishyaka CCM muri ku butegetsi nta muntu umutoye. Imiryango nka Human Rights Watch ndetse na Amnesty International yamaganye iburirwa irengero ry'uyu mugabo, isaba ko ubutegetsi bumwerekana kandi bukareka kuburabuza abawunenga. Abanyamategeko bajyanye ikirego cya habeas corpus mu rukiko bavuze ko barega umukuru wa polisi n'umukuru w'iperereza bakerekana Polepole kuko uburenganzira bwe butari kubahirizwa, ngo niba nafunzwe afunzwe binyuranyije n'amategeko. Nasimbukiye muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika baswe Dr. Kizza Besigye urwanya ubutegetsi bwa perezida Museveni kera kabaye. Umucamanza Emmanuel Baguma yamwemereye kuvuga imbere ye, amubwira ko yashimuswe n'inzego z'umutekano za Uganda zimuvanye muri Kenya, ndetse ahamya ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Ariko yereka umucamanza ashinja gufata uruhande mu kirego cye ko atizeye ko azahabwa ubutabera bwuzuye. Mu cyumweru gishize Dr. Kizza Besigye yabujijwe kuvuga mu rukiko kuko afite abunganizi 10. Yandikira perezida w'inteko y'abacamanza bamuburanisha. Ikuriyo na Emmanuel Baguma amubaza ingingo agendewe bamucekesha mu rubanza rwe rushobora kumucisha umutwe ibyaha bimuhamye. Ku wa gatatu umunyapolitiki yasubiye mu rukiko. Uyu mucamanza avuga ko ibaruwa Besigye yayibonye amuha uburenganzira bwo kwinigura. Kwinigura Kizza Besigye ahereye ku kuntu yafashwe muri Kenya n'abagenzi be babiri bari kumwe bajyana gufungirwa muri gereza ya gisirikare kandi atari bo, avuga ko bidakurikije amategeko. Ibyo ngo bisa n'ibyoroshye, ariko uyu wahoze mu ngabo za Uganda ufite ipeti rya koloneli yavuze ko urukiko rw'ikirenga rwanzuye ko bafunzwe binyuranyije n'amategeko n'ubu bakaba bagifunze. Avuga ko urukiko rufite inyungu mu rubanza rwe. Kizza Besigye atinya ko wa mucamanza twakwandikiye kenshi ko dufunze bidakurikije amategeko urarucurarumira, nkeka ko niba atari ukwibeshya uri umuswa. Umucamanza yavuze ko azamusubiza tariki ya 15 z'ukwezi kwa 10. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikira muri Kenya, abanyamakuru bakoze jima muri no barandika banditswe urukiko rw'ubujurire muri Kenya rwaciye iteka ko mu manza za gatanya abashakanye batazajya bagabana ngo banganye ibyo bari batunze, hazajya harebwa ibyo buri wese yinjizaga mu rugo. Uru rukiko rw'ubujurire ruciye urubanza rwatanzwe n'impirimbanyi z'abanyamategeko z'abagore muri Kenya zasabaga ko igihe abashakanye batandukanye bagabana 50-50. Aba bagore bavuga ko itegeko nshinga rireshya abashakanye ku buryo gutandukana bivuze kugabana mu buryo bungana ibyo bari batunze yagamije kudasubiza inyuma abagore. Mu kirego mu rukiko rukuru z'impirimbanyi z'abagore zavuga ko abagore benshi usanga badafite akazi gahemba amafaranga ku buryo ibyo binjiza mu rugo byagorana kubibara. Abagore bavuga ko kwita ku bana, kwita ku nshingano z'urugo no gutera imbaraga n'akanyabugabo umugabo basezeranye bitabarirwa amafaranga ngo hamenyekane uko uruhare rwabo rungana. Intumwa nkuru ya leta ya Kenya nk'umuburanyi wa leta yavuze ko ibyo abagore basabaga bitakunda kubera ko nubwo babinjiza amafaranga haba ubwo abatangana, kandi kuvuga ko kwita ku bana n'inshingano z'urugo bitabarwaga ngo atari byo, ngo byose byabarwaga. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ku rubanza ruciwe ariko rwagombaga gucibwa, ariko rusigaza ingingo zivuga ko mbere yo kugabana umutungo urukiko ruzajya rusuzuma ibyo ushaka gatanya ashaka gutwara, harebwe niba afite ibimenyetso babigendereho. Ariko ngo byaba ari ubujura bw'abanye kungana bashakanye, kandi imbaraga zishyirwa mu iterambere ry'urugo usanga zitangana ku mpande zombi. Hanyuma Perezida Donald Trump wa Amerika yatangaje ko Israel n'umutwe w'Hamas bumvikanye ku cyiciro cya mbere cy'amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara. Inkuru yakiranwe ibyishimo bikomeye muri Gaza n'i Tel Aviv muri Israel. Mu butumwa yashyize kuri rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social, Trump yavuze ati abashimuswe bose barekurwa vuba kandi Israel izasubiza inyuma ingabo zayo kugeza ku murongo wumvikanyweho. Hamas yemeje iby'ayo masezerano ariko ntabwo irabona urutonde rwose rw'imfungwa za Israel igomba kurekura mu guhererekanya imfungwa nk'uko umwe mu banyapalestine babizi yabwiye BBC. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yise aya masezerano umunsi ukomeye kuri Israel, kandi ko ari bukorane na guverinoma yo kuwa 4 kugira ngo bayemeze. Aya masezerano akuyemo ko agahenge gahita kubahirizwa ku kanya guverinoma ya Israel nimara kwemeza aya masezerano ahagana saa 8 z'uyu munsi ku isaha ya Yerusalemu, ayine y'imuyira mu Rwanda ndetse n'imuyinga mu Burundi. Umunyamakuru wa BBC muri Asirazuba bwo hagati yavuze ko aya masezerano atanga icyizere cyerezo ry'intambara mbi cyane imaze imyaka 2 nubwo hari ibirambuye bikomeye bigikeneye kuganirwaho n'impande zombi. Aho masezerano yagizweho nyuma y'ibiganiro by'impande zombi bimaze iminsi bibera muri Sharm el Sheikh mu Misiri biga ku nyandiko y'amahoro bari
bahuye na Perezida Trump. Ubwumvikane bwagizweho nyuma y'imyaka 2 Israel itangije ibitero kuri Gaza, yimura ku bitero Hamas yakoze kuri Israel tariki 7 Ukwakira kwa 2023. Igitero cya Hamas muri Israel cyiciyemo 200,251 barashimutwa batwarwa bunyago. Abantu barenga 37 biciwe mu bitero bya Israel muri Gaza kuva itangiye kwimura, warimo abantu bagera ku 20,000 nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Hamas. Nubwo Repubulika ya Kisilamu ya Iran ifasha bikomeye Hamas mu bya gisirikare n'imari, yigijweho mu biganiro by'amahoro bimaze igihe bitangiye. Iran yarwanye na Israel mu kurengera Hamas mu gihe ibihugu nka Turkiya, Qatar na Misiri byagizeho rugaragara mu kugera kuri iki cyiciro cya mbere cy'amasezerano y'amahoro. Tehran ubusanzwe yamaganira kure amasezerano yose arimo Israel cyangwa se Amerika mu buryo bugaragara byitonzemo kuri aya yagezweho. Abatetsi ba Iran birinze kunenga mu buryo bweruye imihati y'amahoro yageragejwe, ahubwo bagashimangira ko Hamas itigeze imanika amaboko. Imvugo ya Iran kuri ubu ngubu irasa n'intsinzi ya Hamas, nubwo itigeze igira uruhare mu biganiro by'amahoro. Haris Kadu, umunyamakuru w'ibisuri Yerusalemu, yaganiriye na Gil Dickman ufite mubyara we Karumeli Gati washimutswe na Hamas ku itariki 7 Ukwakira muri iyo ntambara. Nyuma umurambo wa Karumeli bakawusanga mu nzira yo munsi y'ubutaka cyangwa se tuneli muri Gaza hashize hafi umwaka. Dickman amaze igihe yifatanya n'imiryango ifite abayo bashimutswe, basabaga ko habaho kumvikana kugira ngo Abanyayisiraheli bagifungiye na Hamas muri Gaza barekurwe batahe. Ati ntabwo niba kwiyumvisha ko ibi birimo kuba, tumaze igihe kinini tubitegereje none birabaye. Yavuga ko yumva ashenguye no kuba Karumeli atari mu bazarekurwa, ariko yishimanye n'imiryango y'abashimutswe amaherezo bagiye gutaha. Amakuru arambuye y'ibyumvikanwa kuri iki cyiciro cya mbere cy'amasezerano no guhagarika imirwano ntabwo aratangazwa n'abategetsi babishinzwe, ariko bimwe mu bizwi kugeza ubu. Isoko muri Palestine z'ibyaha amasezerano yabwiye isi ko avuga ko imfungwa 500 z'Abanyapalestine n'abanyagazi 700 bafunzwe n'ingabo za Israel kuva intambara itangiye bagomba kurekurwa. Ko Hamas itarabona urutonde rw'imfungwa zose Israel iteganya kurekura, ariko ko ishobora kuruhabwa mu masaha ari imbere. Umwe mu bategetsi ba Palestine yabwiye isi ko muri aya masezerano Israel izajya yemerera buri munsi amakamyo 100 atwaye imfashanyo akinjira muri Gaza, umubare ukajya yongera mu bindi byiciro. Umwe mu bategetsi muri White House yabwiye isi ko Hamas izarekura abantu 20 bagihumeka yafashe ubugwate ibakuye muri Israel. Amasezerano no guhagarika imirwano hagati ya Israel na Hamas yatangajwe mu biganiro bikaze mu Misiri, ni ikintu gikomeye cyagitegerejwe kiganisha impande zombi kurangiza intambara imaze imyaka 2 muri Gaza. Gusa nubwo intambwe ishobora guhagarika imirwano nta gihamya ko izarangiza intambara mu buryo burambye. Itandukano rinini ryabayeho mu kugera ngaha ni umuhate bwite wa Perezida Donald Trump wakize ibitutu atari kuri Hamas gusa ahubwo no kuri Israel ngo bumvikane. Iyi ni intsinzi ikomeye ya diplomasi kuri Trump ushaka kuboneka nk'umugabo warangije iyi ntambara kandi akaba yabihemberwa. Icyumvikanwa ni icyiciro cya mbere cy'umugambi Trump yatangije muri White House mu cyumweru gishize, ariko na Minisitiri wa Israel Benjamin Netanyahu wagiye ashinjwa kubangamira uruhate yo kugera ku mahoro mbere. Ubu Trump vuga ko yararakajwe na Netanyahu, asa n'uwakoresheje imbaraga n'ijambo Amerika ifite kuri Israel bigatuma Netanyahu yisanga n'ayandi mahitamo afite uretse kwemera umugambi wa Trump. Trump kandi yakangije Hamas kwirimbura burundu, nuko nayo ijya ku gitutu. Ibihugu by'Abarundi byo byashimye umugambi wa Trump, kandi mu biganiro harimo ukuboko gukomeye kwa Misiri, Qatar na Turkiya. Ibi nta gushidikanya ko ari intambwe ikomeye, ariko nta gihamya neza ko amahoro azagerwaho muri Gaza, kuko izindi ngingo zikomeye zikeneye gukorwaho. Izo zirimo ikibanza Israel isaba kwambura Hamas intwaro no kumenya utegeka Gaza. Hanyuma kandi Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga b'Uburusiya Sergei Ryabkov yavuze ko ibiganiro Perezida Amerika Donald Trump yagiranye na mugenzi w'Uburusiya Vladimir Putin ntacyo byatanze, ashinja Uburayi kwivanga mu byo bari bemeranije. Ibi yabitangaje kuwa gatatu avuga ko gushyigikira Ukraine kw'ibihugu by'Uburayi byatumye aba perezida bombi bemeje bitagerwaho.